Kobri YouTube channel wan aye tonai naro jotto mam phata khum khuna ang skang terwa hamba ya phayo o sikhe tiniyo ang naro jotto no sanchomo singkhe Chini Bru tomo area Chini Bru tomo jagawo beng jati breke chuno kase hoi beng jati breke chuno charim chuya ong beng jati breke chuno khamre nang abon ni kaut mano naro jotto no khane mamba pandawo ang request kheo ong singkhe bo video no ya phangchingom chudap so ya hani na ye narom jiye tini biskangwo chungkwa jama samungtang chong maken chong abon ba pandawo naro janjan khathimo isorno sainkhruye phaingmaye tini chungchong mung yamani chu soyang isor bung chongmo abo baike chung samungtang me nema ba pandawo naro jotono ang prathana request khewo naro jotono ang janjan khathimo isorno sainkhru nema ba pandawo ang namno siriyo chung borowa joto mak thumla ye chung media kakrono ini hak changma yaphayo chung mami tini oro pastai disabilities ni bro representative ungye ro mak thumlai sermon disabilities dosomoni disabilities monosolintai disabilities Chondipuri disabilities, Kanchanchora disabilities. Pasta disabilities ni chung tinio representative ungye joto takuro ro ekatra kheno ungye chung media o chung kau masakai mungke chini je NX 44 lama as per allotment proposal from Monu, Selingta, Lalchora to Kanchanpur, via Laldingabari, Sermun, Chondipur, Kanchanchora to Kanchanpur, Bohmu, Simlong, Mizoram border, Abdi Kie Lama Thonema, Je Kanchanpur to Simlong, Abatendarunye, Kamchole Tonghatawa. Already ongoing kam Monu to Lalchora abro kam chole tongha ongoing kam NS 44 ni lama Lalchora to Laldinga bari ungye Chondipur Kanchanchora Kanchanpur porjonto khaitnima lama no Tripura haste ni toiphang pograrau no bro bono daibat khie Monu Lalchora to Sibari Tepaye Monumon Pudi Kia Kanchanpur TV and Man Pandawa Bro Raitong Abong Mi Chung Tinio Tipura Haste ni Je Sorkar no Chini Kau Koraba Sabai Chung Makchai Moket Mami Chung no Dirgo 200-250 বছর chung je blong sinyo porboto chung para khaye lama kroi chini toi subida kroi school subida kroi khie ong tumo je 2018 salo BJP BIP tijut sorkar haimoni psio je सबका साथ सबका विकास ये काउरी मनी चुंफनो खाथुये चुंफो तकले लामा राव उंनाय हा दिनै दैराव सुबिदा आंनाय हा आरो ये वाइन सुबिदा दङ दिनै जों नायनाय खेनो 70 বছর जे भारतनि हाक्तनि आइन डेमोक्रेसिय गणतन्त्रनि आइनयो सबका साथ सबका विकास मले जतनो विकास मानु हिया वाइन सुब मले Congress 30 বছর যে শাসন খেয়ে চলো বঞ্চিত প্রথম CPM 35 বছর যে ত্রিপুরা হাসতে শাসন খেয়ে চলো নাইয়া খেয়ে তুই থাকদই ন তাও বর্তমান যে সরকার তুই তোমাই ফোন আবুদি খেনি ন চং তুমি চং আবন আবারও রিকোয়েস্ট খেয়েও যে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যে হাসতে ন তুই তোমাই তুই ফাংরাও ন মাংমি খে চুংফ কেহা Tripura Rajyani Nagorik hisabe chungko butar odikar ko tungchini chungbu dimobai no tini MLA
মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী উনি থং আবুং বয়ে চুং ব রাজ্যনি তুই তুনাই তুই ফাহুগ্রা রন চিনবা পান্ডাও फ তুন নাইকলিয়ে তেনে মানি ব্রংনি কর্তব্য তুংখা আর হিয়ে চুমাক চাইও চুংনাই নেখে বলামা already NH44 as per guideline doi khie no proposal khie pa khepai te mono monu hoite monu solingta hoite lal chora hoite laldinga bari dei khie চন্ডিপুর দেখিয়ে কাঞ্চন ছড়া দেখিয়ে কাঞ্চনপুর খেয়ে লামানো আর ও চুং প্রায় 7টা 8টা ইডিসি ভিলেজ প্রায় চুং পপুলেশন আর 70-75 হাজার পপুলেশন ব্রো চিনি পরিবার আর 26-27 হাজার পরিবার চুং মামি লামা কাহাম হিয়া নিমা চিনি অধিকার তুই দে আর ইয়ে চুং ত্রিপুরা হাসতে নি তুই তুই ফাহুগ্রা রনো চুং বকনো মাক চাইও চুং বারবার বর লামানো তুইয়ে চুং কমপ্লেন রফরি লেহা ভারত হাক্তনি রুট মিনিস্টার নীতিন গডকরি ন পর্যন্ত চুং বলামানি ন তুইয়ে চুংফ কেহা डेमोक्रेसीनि राज्योआव दङबा तिंफ लामा गाहाम नाव बदिनो खेनाय जेसकाङो लामा खेनाय हिया सार्वे खेपाय देमो पा ठीक ठाक हिया खेपाय देमो दिनो अनें थौ हिया चुंबो लामानो तुये त्रिपुरा हास्तेनि Chief Minister Biplop Kumar Debno Chung Memorandum ke hariha Purbo Tripura Sangsod Tini Sri Revati Tripura no Chung Bonophono Bokauno Chung Saha Deputy Chief Minister Sri Jishnu Debbarma no Chung Kagos riha Erpore po Chung Bibinno Office SDM office, DM office, district, chung bibinno jaga kono kagos clariye riha erpore pho kono responsibility koi imba pandao pho now Tripura haste ni tui tunai tui phang hogra rao chungno चुंफो डेमोक्रेसीनि नीति बाय डेमोक्रेसीनि आइन बाय जुनफोनो पालौते मबा अति सत्तर तिनि लामा एक्सपार जे NH44 all allotment original जे proposal जे मनु तु छलिंटा तु लालछोरा tu Kanchanpur baya Laldinga bari Sermung Chondipur en Kanchan Chora en Bauh Simlong Mizoram Border abadi keno kere nengko jotono tini jungrok thumlaiye joto kostong lai ha bola mano tuye barbar chung protest kono khelai ha tawo chung birat movement tor kheno lana hino chung phono wai suklai ha abong ba ye chini ro phaye media taku haine ro khub khak chang ha ang jotono aini khak tamo ya phaye aini ko ro no pai ha